ایواره بخیر بینرین چرپل مدیا و پیف تیویه دوی برنامه دا امدیسا به هورانه به مجارین گرم که دوی 15 هفته های داویه دا چل کردستان و چل جینارین در دور کردستان که قومی ما امی به هورا به دو میوان خواه هجارا و هروها رزدار عبدالباقی حسینی هفکار من امی به هورا شیروفه بکن ما گداریات امی پیشی گداریا ویدیو کی بکن لسر مجاران و پاشجی امی در بازی برنامه خواه ببن. بله بینرین هیجا تو حد میوان من هنه پیشیم میوانی خواه گازی بکن برا میوانی مورن برایش زهیر علی سیاست مدار بخیر سر چاوا هاتی هر وها دکتر طارق خیرکی سیاست مدار اوجی بخیر هاتی ما مستعد الباقی تجی بخیر هاتی پیشی کن دست به برنامه خواه بکن مگوداریا ویدیو خواه کر سرنویسی خواه آنی سر شاشة تلفزيون نهاجي اگر بقاسي او كي كورتاجيانا هر دو ميواني ماكو پیشکش بکی گله کی خوشت بله سپاس کاک میرزا هم خیراتن هر دو احوالنا عزیز ماموستا زهیر و هر وکی دکتور طارق و هر وکی دیجی تماشاوان هجای وارباش بناوی مدیا چارپل مدیا و وکی دیجی پیف تیوی از خیراتنی بودکم از هر دو میوانی خو بدم ناسیم بوه داکو هم باشتر واناز بکن ماموستا زهیر علی اش خلک می روجاوای کردستانی خلک هریبا عفرینه نافچیا معبتلی خوندنا خویا سرکه خوندنا خویا زانگوی شامی قداندیه دواره اندزیاریا آواکرنه آنجی وک ارکیتکتور هر وکی دیجی چالاکوانه که دمک دریج ده تفگره سیاسیه کردی لسوریا آنجی لروجاوای کردستان لیبله پیشتی و کارسات و ببلاتا گل سر عفرین هات و هات داگیر کرن جالی ترکیه و سال 2018 اوی دست تفگره سیاسیه سازی ام بیجن دبزی و بردا وکی کسکی سر بخوا کار کر و بو وقت چالکوانه که سویل بر بافی کرد روجاوای کردستان بگلمپری و خلکن عفرین بتایبتی کار کر هر وکی دیجی نیویسکارکی می هجای گلک روزنامه کردی دی بسینن بابتن دیروکی بابتن زمانی بابتن سیاسی دگلکی براسی بارکشن پوست گودات خل سر فیسبوک سر پلا خویا فیسبوک وگو مگوت مجوله به کشیا کردی بگشتی و گهدان اویل سر همی کلو آزارن گو سر ملت کردین او های وجهی و شوپینا دکتور طارق خیرکی او جی حوالکی جوان و گنج خلکی می روجاوای کردستان لحریما درکا حمکو الورد دایک بوی سال 1986 اوی جی خوندنا خواه لزانگوی خلاص کری وقت تختورکی درانا بکلوریوس دورد ورگرتیه پاش دبلومک زیده تر ورگرتی دواره تندرستیا جواکه درباری کاری خوی سیاسی جبچوکانی خوبه ده تفکر سیاسی کردی کار کریه ده گلگو تمنی یکچوک جی لیبله باش هاتی سر بلندایی یعنی کتی پارتین کردی ده و جهم باش گرتنن دسپیک کتی پارتیا چپ کرد لسوری به سروکتیا ماموستا خیردی مراد
باش پشتی گو چپ و یکیتیا انجی هفگرتنا گل هفدو پارتیک نو تازه افکرم بناوی آزادی او کت کومیتا نفچهی پشتره بو اندام بیرو سیاسی دی پارتیا آزادی ده 2014 و 2017 هات هالبجارتين وك ديسا ام بيجن اندامي مكتبة سياسي و برپرسه پیوندی نجدر وی ولات دوی پارتیه ده سال 2019 بو سکرتیر پارتیا آزادیا کردستانی پشتر دیسا پارتیا آزادیا کردستانی دگلت یا شپلا پیشروجه یا کردی هر دو بون یک پارتی بناوه پارتیا آزادی کردستانی انجی پارتیا شپولا آزادیا کردستانی ایرو جیگر سروکه و خورتکی گنجی جیگر سروکه و پارتیه او جی نویسکاره که گلک گوتاری نویه دواره سیاسی ده که ور وکی دواره تندرستی ده جبر تختوره ده هر دواره ده نویسینه پیش روژه پرتوکه کویه البر چاپه بناوه کردستان سوریا بر به رزگار کرنه دیمک هر دو میوان می عزیز نویسکارن سیاست مدارن و چالاگوانن و براسی هم حز دکن گو ایشه هم خلقه که باش لدارخن هم تب بهورن بله هر دو میوان خراج جارک دنم بیجن هم بخیراتن سرسرا سرچاوار هاتن و هم اگر داناسی نوانده کیماسی یا جشاشی هبیه برا تمام کن اگر نه امی دربازن مجاری خود بن بله ما اوش بیر کرد جوار بیش بله کب زویر که دکتر طارق اگر شکی ماسی هبید و داناسی نواده اون کارن لیزی دک دیاره تشتنه و زیده تشکر زده که باشه برا کم نه برا زده بقینا که برای میوان می هیجا هم جارکتم خیراتو و تماشاوان چارپل مدیا و پیف تیوی ام دست به برنامه خواهد کن مجرى ما عوله ایریشن ترکی سر رجاوا و انجام نوی مگوتیه البته ایریشن ترکی ایرونینه کل سر رجاوا کردستانه اما بجاج 2015 حتی انها اشکره ایریش رجاوا کردستانه که لی دوی 2 هفته های داویدا دسپیکا وی مهی که بویرکی لانقره خود گراوی لپیشی وزارت نافعات قومی او بیار کسی که حتی ها یعنی هر چند هناك عالی که پکک گرته سرپاجی کسی که برگشتی براستی نزانه که بیار دولت بخواه چکریه بخواه پکک ده چکریه یا جمع نزانن ورحصل وی جبو خواه خسته سبب و هم لباشور کردستان خست و هم جی لروجاوای کردستان خست لروجاوای کردستان اما بجاج صدا حشته اوین بالعرض و سرعت روخان چه آب و چه الکتریک و چه جی خوارنه و جی گنمه و جی نزانم چه اویش خورا خسته سبب و حتی نها هیجی ایریشی خواه بردوام تکه مگو ام پیشیج همه جبرز زهر علی بپرسن ما مستر زهر علی آنها روش بدیتنا تا ترکیه چما دوی دمی دا تایبت دوی دمی دا آنها روشلاتا ناوین دکله رابو بیارکی وصل شخرا خسته سبب و ایریشی خواه بگشتی تندی نشان کرد و به تندی به دجواری بسر روجاوای کردستانی و آنی و چه آمد بعض جی کرد جسده حشته بنگه ها داهاتن روجاوای کردستانی جی کنتو تراف کرد وک عرب دبیجن سر و بن کرد بله ایوار باش جواره ایوار سعبا باش. خوش و جفای ودیه و ویواره سلاف رز حمو تماشوان المي هجا و ویواره المدنرن شال امکانه بن يعني تشتكي بفايدة بقين عنوان سر روشة قويرو عم تدا دجين وچه تنقاسيل بشامنه وچه فرعيجي اگر ممكنه هبنجي يعني طبي برسوا يعني امترد زانن يعني هر چار رژیم
و کردستان جوال کرنه روجا يعني دست بك قرن بيستادا او نا 100 ساليه بيستادا او نا ناف چقاس يعني خلافات وانا چقاس تشتي وان جافد دور دخنانه لعين وقت السر مساله كردي او باتفاق بهبره جيك يعني امزان تدخل تركيا ده مساله برشن كرسانه ده تن حتى سال حفتيان ده 100 سال بيستاي بهوري ده يعني 5 سال زتر او پیمان جی هنه و تجی هنه نافبرا هر 4 دولت جبوی تکچونه تفگر رزگاری خوازی کرد هر 4 پرچین کردستانی طبعا هر روشکی نو اونا تم هر روشکی نو بخواستن فایده که ببینن يعني إيرو رجالات نافين دا جهارتن چه دبن و برتشتن يعني بشكتنا جواك جي چه دبه يعني أو نرين إنه پیدا دبن جواك چل سوريا چل تركيا چل عراق چل إيران ناف جلدا ناف هيزن جلدا أو ناد خازن فيتشنا يعني چقاس كانوا بن يعني البيشة ببن كلام يعني تقصير ناكن يعني تم جي خوتي دا بقرن فايرو يعني دفي مسألة داويدا يعني دبينن يعني ايرو تم اوجي قركه يعني او لا كان جبر خوفه يعني حتى تشتي بكن تم محتاجي يعني سببك هذا لمخابن او سبب يعني فان ريجيم يعني دكاريبون دفان تحسان شويدا دناف تفجر كردا هناكي فايدة جهن كسان ببينن كانوا من سروي أسته يعني كانوا من درباس من اندر تفجر كردي ونافوه وكمبلون شبكن ومامرات شبكن تشتي فرنجي يعني أو حادثة قول أنقرة بويا يعني مخابن بارتيك وقت باكك نواري ببي والله مكرية يعني يعني بيجو بدي خويا كرن جبوتشيه يعني ام دروشه كده روشكي دبي يعني ام بر بسياسات بر بدقتها رنبر يعني اي كار عسكري يان مدني يان سياسي دبي تم تجيه خده به يعني دفردا قلتلك تبيرا من يعني قلتنا نمر يلمازغوني دقوت قرك ام بزانه بن كينغا ام تنبورا خو بكن تفنج وكينغا تفنجا خو بكن تنبور وقتنا ام في مساله يعني جدا نكن او تفنج لماذا دقاري فايرو مساله شرع چکداری وشرع مدني يعني يجارنا شرع چکداری دبي بلال سر ملتي خو ايرو پر پیوسته ام شركي ام خباتك مدني بريفا ببن يعني يرد عيني واحده يعني مخابن يعني عيني واحده كردستان يعني ار سر دباره بدها شيء دكافن لباجاركي وك آمده مليونك انسان در دكافن جبوي طبعا از نتجي انا ام در كافن جبوي فلسطينيان جي وجبوي حرب دوزكي ملتكي رزقاري خاص لدبه ام بري حرتشتي لدوزا خو در كافن نل دوزا غير خو وقتين مراج خورا نارنده مراج غير خرج يعني بنبقي راتي هناك يعني فايرو فردا يعني اوكي يعني وك عربيه مدمن اشكاليه كي يعني برزجريك كي يعني وقتني ملات من لوكيه وتفجر من لوكيه ده عيني تفجر ده انما زانم شر چکداری كينغا بريفا ببم وشر وخباطه مدني وسياسي كينغا بريفا ببم كجن وقت ده ام ملاتكي ايرو بجمارة ما بالكي 6 مليون كاس 6 مليون كاس قوتك نهمدك يعني السر عرض الدنيا وخاصة كنت بلافونا لين مخابن يعني ان سياسات ما داري ما وبارتيين ما يعني وعقلية مازن يعني وعقلية فرا اللي مثلا نرتم وتم لبرجواندية خوي يعني شخصي لبرجواندية بارتيا خوتني نا
لجواك بأم بنر شاو جواك خو خورت بكن وبيشتا بدن از بله بكورتي كان فيرانجي بيشن بله گلکی سپاس برز زهير علي ام هاتين باميفاني خواه دكتور طارق خيركي بله از پرسه با اواکی دن جنابی تا پرسم گلو ایریشن های تند ایوی داویه ها سبب براستی او ایریشا کل برانبر اوی ترکی وزارت دروی ترکی جی اوی وان هاتا کرن او یاجی هنکی پیش هاتن یاجی هنکی تشتندن لروجاوای کردستان پیک هاتو بو دولتا ترکیه به آلیکاریا او که ایران و به او خواست وی تیک ببه یاجی خواست جبوی ببه آستنگ کی جا بجوانا بله سلاف و رشتا و همو تماشاوان هر دو روپلا قیب تیوی و یا چارپل بله وگو ما مستاذ زهر یعنی زمان ام بین بگرن دیرو که دولت داگیر کرد دوز وکو نتوا کرد نابین نتوا پیکاتین جواکا وی ولاتی دائما هرتم او نيرين وان نيرين دجمنداري وكو ديفيجن اما بيجن باكور كردستان دا ديفيجن كردين تشاين انن الكردستان سوري دا ديفيجن كردين باكور هاتنا يعني همان او سياستا تنكرين او سياستا اما بيجن راتكرنا نتوكل سر اخا خي ديروكي هرتن اف سياست اف چانداش صد سالا اف چاند بردام بو يعني ابنا نو چاند كينو بجام فقرن وزجهن دولة أفكرنا فا دولة هر تم وزجها ده يعني هر خواستينا كردات نبكن وهر بارتيا كهاتي سرد صلاة أو سياسة بارتياش بري خو أو بارتي نجوي هر تم أو سياسة بردوام بن لسر همان ريتم وربازه هر سياسة تناكرين بن بيكرين وسياسة مبي جينوسايد كنا جالي كرد للهر بارتيا كردستاني جنب وگرین اب بویر هنداوی لسر مثلا باکور کردستانی او تقین بویر الان قریچه بو بنیرینا من ده بوار دماوی ده يعني او بيجن استوبونا هيزك وگو پارتا کارکر کردستانی لسر استوی و نکد خدمت دوزن اتوی ده تنی کد خدمت يعني كد خدمت دولت ترک ده دمه که دهات يعني ام بيجن دروشة كردستان سوريا وسوريا وكا ام بيجن حالة ماجية انسان ولهاتي باي خلل بكفت دا مجيد تبشي وكا عملية ماجي لهاتي بو فكاكي هات في دمدا بويرها اللي كرا استوي خدا ام بيجن انجامين بشكل ناريني دفاقالي للسرفيوي بيقو مان دولت داگیر کر يعني چه رژیم ترکیه بیا رژیم سوریه بیا رژیم ایران یا عراق يعني هر تم اما بيجن بيانو اكيد دگاره يعني هر تم حجت اكيد دگاره بو ایریش بکل سر باکن بنیرین هم دا پشت 2011 اگر تراده کی استاتو اکی کردی جه به هما ناف نه کردی جه بس بونه کی کردیه کی ام بيجن قواره کی کردی ها بنگها و هاتی آواکرین اف ونجه اما بيجن راحتيه بين لقل اما بيجن دولتها تركيا بيجا جهه داخليه ام بيجن جهه اشياء دوام دبين باكيت بهزه باكيت مفروض بو يعني بخواست هاتا خواستن باكيت غورابانا ام بيجن قاده خباطه و جاين باكور كردستان نه يرو اما بيجن 600 كيلومتر زياتر درجه سينور كردستان سوريا حتى بقي نزيك ادلب نزيك عفرين درباز بحمو سينوري اما بيجن تخيمه نبره با سرخط و بنخط ده او اف گریدانا جغرافیجی باندورا کوه هيا دبواري جيوبوليتيكا هم بيجن سياسي ده انعكاس کوه گلك ها لي خویایت اف رفبرند وید صلاتا امی بجن کردیجی بوه برجواندی انا تاوی سیر هاش اف برجواندی گلی خونه دل پیشیا خود دوا ویدش دیدکن
يعني جهه برسياره ده باشا ايرو امي بجن كوادر قنديل كوادر قنديل ايرو تشدك القامش لو يال ديريك يال شلاخي يال الكوباني يا ابا ثاني ام دبينين اف بيانو عدد دست دولتا تركيا بو اريش بكل سر وقوا اني زمان با وزگهن خدمت گزاریه چافکانین جیانینا چافکانین خدمت گزاری تنا ارمانج کرن به صدمن هبونا هزکی وقو پاگکی لکردستان سوریه گلک ام دبیجن بویرکی هری شاش بو هات انجام دان اف بویر ندبا بکرن دویده میده و مفروض بی هزا وقت پاگکی اف بویر نیخسته استوی خواه ایرو هم دبینن خلقی ما پشتی اف بویر چه بو یعنی دمکی کرده 2 اکتبر و ایریشا لسر همو گند و باجار و بوزگان چل جه هاتنا ارمانج کرن هیاما 10 روزاده هم بیجن چه جلا او جهانه جهن سیویلن جه خدمت گزارین جهن هم بیجن سوتمانیینن یان خازینه یان پروژین خدمت گزارینه لی جه داخل اینو افتشت ارمانج کرن بله گلکی سپاس برای دکتر طارق خیرکی از اینها بیم با برز عبدالباقی ما مستعل باقي همام برسي با وكيدن جناب التجي ببرسم يعني ام دزانكو تركيا طبعا چندین ساله ایریشی خو بردوام دکه لی وی آوای کو چو جی خوارن خلقی جی آوا خلقی جی کو مرد کرا بیجه ایدی جنوسیته ایریشی وان درکه اجا از خازم بپرسم سبب ویا براستی او ایریشا کل بر لانقری لبر وزارت نفقی هات کرن بو یا جی سبب ویا دن پیش هاتن یا جی او گشبونه یا جی تشتکی لرجاوای کردستان قومی بو جبوی بو یا جی مرد کرا گلو گری بده بوی بویاره های کل نهال نبرا فلسطین و إسرائيل ده قومي هاي واجوان تشتاجي هبو دبكو بفكرة هاي واجوي هبية وقوتم سام بيشيدا فيا ببرن بله بيجومان برس قالكي دلالة يعني تشتغل مدبينين هبالك البرني لسان دي حمدو يوسف سلافوريج بوها ميكا سيتا ماشوان او دبيجي قالك تشتغل بويرن جرينج دبي دما داوي تشيبون تشيل سوريا تشيل انا الامبيجين الفلسطيني اسرائيلي او همي بهف جريد داينن يعني تايبتيغ هاجم السوري راوستن يعني او هاجم بيش خو بيشاندان السويدا باشره او اريشا غورات الحمسيات كرن ديجي لشكرن ديجي ريجيمي ام بيشر الادلي تشيبو او اريشا تركال هات الهريمه ما كردستان روجافا وباشر مثلا نابرا اسرائيل وحماس هات بكرن دبي حن سيناريو بهف جريداي دبي غورو شكل نو تازه لروجلات نابين تشيبه ويعني نافشيا وي سوري ولبنان وفلسطين يعني بفيرنجيبه ليه بلي بيجومان تشن تايبتي حكومتها جنبيجن ريجيما تركيا هنن ريجيما تركيا يرولا ناخوازه هيزك كردي لشكري لسر سينوري وهبه بناوي كردا ناخوازه هيزك لشكري الورهبه يعني مثلا هسه دي الجموي ترسك يقلك يمزن دخلقينه وقت يرولا بيجن حيشتي حزار لشكري هسه دي هي ماجي قصد بعربي او قلكي ويد ترسينه دوا او دبيجي هجر امريكا دخوازه واكسان بكار بين لديجي شر داعش نبا از حاضرم از هوال بندي ويمم از دناتو دمم نحو جي قو افكسيها هبن بيقو ما دخوازي يعني بنقها او دزانه يعني هجر هسدي بانجي ايرو تشك دارين قول هندري كردستان روجا بدنن بككين يبكينن يعني يبك جنبيجن كرد سوريان أو يجي كرد باكورن فناخذ كسا كرد يعني تشتكي نو تازج بو كردا بكرن وشر تشكي واهبن وكارب ببن هيزا كلشكريت بيش روجده او تخوازه هريما كردستان ديموغرافياوي بغره تخوازه كرداتو نبكه دخوازه ببي بيشتي في اريشا جو كير بيجو ما نوتقينا انقره بهانه بهانه ارزان جيبو
يعني مثلا استكك مخابراتي ميته تركا بيكانين وكسن ميد دنا بكاكيده قوت المكريه يعني وكاوة شب سرخستي دفي تقينا يعني تشتكي بتشوق ببراستي بس كرن بهانه يعني تركيا تشخور حرتم بهانات غيره جبوق ايريشي كردا بك برنگا كيجرانغا بيغمان مثلا ريبه بريا خوسي رول الهريمه كردستان روجابا او جوي بهاني مسترد كده ما قصوتي عبد الله وجان رادجي ولهمبري تركيا رادجي ببا ام اول يعني ويش اخي كيد بقربان او خلكي مي سيفيل لكردستان روجابا او دبن قربان وقرف بلان يعني كبردوان بك براستي وقويل رول سري غزه تيكرن يعني سري خلكين غزه سيفيل تيكرن ويقولوا بسري بلتي مي كرد روجابا بيكرن ببهانيه بارتيا وقو هوالي ما قلت بارتيا كاركان كردستان يعني بكاكي دزيري ببريا خسر في مسألة قال لك بري انا وقال مع عفرين برجا في مية هي برجا وعفرين برجا في مية بري غزة بيجومان مثلا عفرين سو ذات انا ميورن سد يعني عفرين او قربانيه هري مزن ويداني بفي سياستها تشوتي خراب يا غوري ببريا خسر بيكتيني بدريا علاوه خده حسديجي هيزن سوريا الديمقراط انجي بريا يبكيده وقو ما قلت يعني ابي ريشه كدجوار بوكك ميرزا يعني يعني الجورجي دران هاتيا جوتن بيصدوا شيست ودكس هاتنا كشتن دبي ريشه دي وضصد جي انجي صد ونوت وتشار جي هاتي بمبارك كرن يعني تشتي هاتي بمبارك كرن وقو انت قلت ستاسيوني كهربان الكتريكن يا افينن يعني تعدل ملتي كرن دسبيكي دور هاجر تعداك هناك بتشوك مزن لهيزن ابي تشكدار تيكرن لقور وارا غاندي بيستو نحكس جماعات نكشتني اسايشنن او تركيا دبنا مصد وشستو دوكس جوا كشتنن حمجي لشكريوان يعني براسي يعني كشتنا مروفكي نشار سركلنك فتشاوج مش كشتنا قلك مروفا يعني بيجومان على حكومتها يعني او جواجي ريشي تركا كريب دبيجن لهريما من بيجي ريشي تركا كن بينج عسكري تركي كشتنن يعني او شر يعني دو حرتمن بيجن شر نا چاره سرکرینکه جبو اگر کشک هبد نابرا ترکیا او پککیده انجی دنا ترکیا او كردا ده يعني جرك هنكي بعقلي يعني بعقل كي مزين بفكرين جيرو بيفي نما في مسألة كرن ليه بس تركيا أرمن جاوية سركة أو إيرورو جوهري مع كردستان رجع حمكي تخبر دستيخوا جبر حكومتك لاواز جنب بيجن يا شامي لاواز إيرورو قالك دولة كتن في هريمة دي كتن سوريا دي ترك إيران روسيا أو جد خاز بارا كويت ده وزان دنيا حميد تفلو هذا دنيا حميد شر دنيا إيريش هري مزن دنا برا أم بيجن أمريكا وروسيا هاي برنجك إنديركت وكسن الهريمة وك آلاف بكارتين داكو أف بلاني وبمشي فويش خور في داك يدك نا تشتكي رحته بهانين يقولوا بشوك درخم اسكاربم في هريمة تخم بالناس يخوا جبرد الخطابة دقوتارا واتي خويا كرن كتميرزا دماكو بحثا 6 كيلومتر دكرن يرو إيريشي تركيا جوهات كرن دسر هريمة حتى 6 و7 كيلومتر كتبوا هريمة سوري ده كتبوا هريمة روجاواي كردستان وتشجيجو حسد جيوي ليه هبو انه هيزا كويلوي هبو حتى شوي درباس يندري سوريا بوي والور بمباران كري بله اگر میوان مل لسروی مجاری تشتکدن زیده نکن اما دربازی خلاخوای دو دیا ببن نه و دیاره تشتکی که بیجن تنه لی خالامه دو دیا درباره ایریشن ترکیه هلوست امریکا و بیانا یاجی گوتنا جون بیدن سروکی امریکا و هروها برسوی سرو کماره ترکیه هیه البته دوردا پیشی هم او که بپرسن از دیسا پیشی ماموستا زهیر علی بپرسن یعنی امریکا چا او کرکو مساعده کرد بالافرین ترکیه که بکاربن بین 6 کیلومتر 7 کیلومتر یا جنزان چه لسر بارگاهن یا لسر قوتن خلقه بخن که روشا امریکا جلوی خرابه و ایدنا جی خرابه پیشی چما او کرد ریدان ویتیشتی وکر ریدابون هر دو
ڕێدان عفرین و ئەوژی و رووسجی ڕێدان کو تورکیە چوو عێریشی عفرینێ کرد عفرین داگرت ئەv عێریشە هاژی بووی ئاوای bi îcaza Amerîka û Rûsya û herwayê Sûriyê ku heta 7 kilometre teyarê wan nizam teyarê wan ê bê mirov tên êrîş dikin wê derê û xelqê ew dikin piştî heftekî deroj piştî ku şerê İsraîl û Hamasê derket John Biden Serokkomarê Amerîka rabû got êrîşên Tirkiye ji bo ew ê me xeter e em vê tiştê qebûl nakin û her wiha Erdogan jî bersiva wî da got navbera me û Amerîka derbarê xwe parastinê de derbarê hevaltiyê de problemê me hene ew tê nagin li ser ewlekariya me îş dikin ji ber ku çiya navê Amerîka piştgirî dide hêzên Kurdistanî ku li wê ewana jî dijminê me ne dijmintiya me dikin eva jî tehdîdekî ye li ser ewlekariya me werhesil wiha her du bi hev re beyanan dan lê ya giring John Biden heftekî qet dengê xwe dernexist ew qesa êrîş hatin kirin piştî ku şerê İsraîl û ew ê dest pê kir rabû beyanekî wisa da ji bo got êrîşên Tirkiye bo me tehlike bo me xeterî ye û Erdogan jî bersiva wî da çima ew çaq û ji hev çi dixwazin Spas pirsekê pir giring e dixwazim li ser vê meseleyekî em bisekinin yek nokta yani tiştê dibin ser erdê çi keşif dike didê xuya kirin siyaseta partiyên me Kurdî yani ev xewnê û xeyalê ku ji xelkê xwe re dibêjin yani derew derdikevin yani waqe ispat dike inu em wek got yani xelkê xwe dixapînin bi sloganan da hinek gotinên net cî de hinek ji bo bercewandiyên partiyên xwe de ji bo bercewandiyên şexsên xwe de her kesê xwe seroktî û siyasetmedar û derdibînin êro tiştê yani em xelkê xwe re keşif nakin rastiyê di ku de ye êro Amerîkan li Rojhilatê Navîn e ew li Sûriyê ne ti jarî wan negotiye em ji bo yani pirsgirêka Kurd em li werin û ne jî ji bo pirsgirêka Kurd li Iraqê ne vê meselenê yani em ji miletê xwe re yani bi zelalî yani bêjin û xuya bikin armancên hebûna Amerîkan li Rojhilatê Navîn belkî tîşê xwe bi mesela pirsgirêka Kurdî re tunebe lê belê wextinî pirsgirêka Kurd û tik bibe yani kelemek li piş armancê wê naxwaze bike dixwaze yani pirsgirêka Kurd yani nebe kelem ji bo armancê xwe din li Rojhilatê Navîn pê dişuxile yani heta îro tabii idare zetî jî xeber dide yani peye de jî xeber de inu ew tekiliyê me siyasî nîne her were tiştinê leşkerî ne û leşkerî jî yani tê wataya inu em yani çekdarê yani me silah rakirî ji bo armancê kesên din ser wê esasî em ji xelkê xwe re xeber nadin ji bo çi mesela Amerîkan li hember Tirkiye nesekinî wextinê Efrîn ket destê wê wextinê ew muqayada û ittifaqiyatê li ser erdê çêbû wextinê belkî Trump aşkera got Trump got ev ne bi pere me re dişuxilin heqê xwe dibin em bûn murtezîqa yani em bûn nandoz yani eva di dunyê de jî pîstir tune ye ez wê meselê qebûl jî dikim ser xwe wextinê ez li hemberî dernaketim ez qebûl dikim manete heva vir de ez miletê xwe yani îhane dikim ev siyaset ev partî ev siyaset ev yani îro wextinê em baş bi xwe binirin û em ihtirama xwe bikin xelk jî ihtirama me bike
ام ملت خورا درست و راستی بیژن ام خورا پینا کنن ام نبیشن ولا امریکان سوز داریم ما و ام آنا بکن بالدراوان و فيتو فيدر وكي كرمان جماعة ديفيجن تداوي زاوية وكشف بده أنا جو بايدن كشفتك تشتسر عدد بكشفتك جو بايدن نها جرى ناقص واتبو يعني وقت ما مستتقوت إنه بري وجه قصة بالدهان شهيد كتن لوقتني أذ مثلا حماس وإيدن بهفكت ورجالاتنا فين بو بلكي مجال ميدان الشر فراب به اجى الجوت جرك بسكنه جابوي ارمانجي خدنا هنا في مسألة ده يعني از نظر انا حتى كينجا ام تم يعني وقت دبي لبي هنا كبمش نعزل سياسات القتال الداخل قتشلندر سوريا قتشلندر تركيا قتشلندر يعني خدا بباريس يعني هرم كردستان دفي چرچوا گو ایرو يعني چه دبي هدي نها بري سياسات اجوتن هلوشاندنا تفكر رزقاري خازي كردستان تركيا انا هلوشاندنا تفكر كردي لسوريا دمشق وجبوي قانون هرم كردستان جي چمبر بكن الدوره ده عيني وقت جي بلغ بدني يعني او اجا او خندق حرقي تشوف فربو دنابرا يعني قال جفاكي ده ودنابرا يعني كسن دوزه دمشينا يعني بره هناك يعني تانجو لا حرقي روبرو فرد به ايرو بالغ بدي يعني نا يعني خلك ما تشل اوروبا تشل اندر ولات نا وقص يعني دلقرمه لسر دوزا خو حرق ده لسه فكده بصار ده ام كيف مساله ده برسن قام كان بن برسيفا وبدن عفرين وقص شويه خلك ما يعفرين يعني برشاكي نهندك يعني وقو تش مستمنه ده نايدر وبارتي ما تشغلن واوجي برشاكي جو في بلاني وفي كومبلي وتكرن فاجا اوي تشبك اجا حال كاسه الخلاصيه شخصي خو بقاري الخلاصيه مال خو بقاري الخلاصيه مال بات خو بقاري نال الخلاصيه جفاك خو بقاري ام دفين روشيده يعني ام حرق دار انت طبيعي يعني يعني سوجا ماجي هي روشنبير سياسات مدار ميديا يعني بروبر يعني في مسألة ده يعني أمبر تشتا باش ناسا كنا يعني وقت في شافي فيرنجي يعني كم در باسترن انتخابات لسر تلفزيون ما لسر أكراننا لسر درا كم در باسترن فأم روشكي يعني خطر داني راستي تشتى دبنج ما مس برمزنن اگر ام نبقاندي خوبن امن نافلون قهرن از يعني ناخذ مدرج بكم سباس ساعة خوش بله گلکی سپاس برز زهير علي الناس بما باب ميفاني خوي دني برز طارق جنابته تشد بيجا يعني ما بسري دباس كر حفتكي دولته تركيا اللي خست بأواكي كل الدنيا نافي مرد كره بيجا جنوسيته امریکا اگر امریکا رینه دایا اگر روسیا رینه دایا گلو ترکیه تکاری بو اوقاسا کارا بکلوی آدودویا پشت هفته که شر نبینا سور چه اسرائیل و حماس دست بکر روژک پشتی وی جان بیدن سروکمار امریکا گوتشتی که ترکیه که لدش برجواندیه مه لدش اول کاریا مه و ام فيها قبول ناكن اردوغان جي بهمان تشتي برسواوي دا سببي لغورتا چما اوقاسا يعني بشتي حفتاكي فانا برسوا هبدان بله مامستا زهر جي ديسا تك اني زمان ام بقرن هالوسطى امريكا ام وجن هبونا امريكا لكردستان ده لكردستان سوريا ده بهم بيجن بيانوا
إيريش بيجن شر دجي تيرورا داعشة الودري أو تم دبيجن أم هاتنا البهرمة جبو أم شر داعشة بكن أم نهاتنا جبو أم سوريا دابش بكن عن أم بارشا بكن يا من فلان جهة بكن يا حتى انها تاني استراتيجية ونيرين أمريكا شر داعش وشر تيروريا دي خويا كرن أم جانا تفكر ما سياسي جي أو راسبونا ويد ملت خورا وملت جهدي ترى دا كي بنوي باندوري دا هاتيا خاباندن وكا أمريكا أم هيزا أم بجن أمريكا موظفة جل كردا وكرد سياستا هريمة بجن روشلاتا نافين بريفا دبي اف شاشتي كي هري بجن وقو خاله استراتيجي هبونا امريكا تني ريشال سر نهشتنا داعشيه اف يك يا دو ام بجن دولتها تركيا دولتها كي هو بايمانه الناتو ده وهو بايمانه اللي قال امريكا خالين استراتيجيه يعني امريكا سوريا جبو امريكا نا او خالين ام بجن او جرينجي او استراتيجيه او قالك ام بجن دنا سوريا الكردستان سوريا قالك نافچين دي التباهيه جهاني او جرينجي دي بيد مساله شر اوكرانيا يعني قالك جهدنا مساله اسرائيليه يا فلسطينيه يعني هم بيجن او جرينجي دانا وي او فوكسا اللي سال كردستان سوريا بيجن بلقي ناد استراتيجيه امريكيه بجا دي ساجي ام بيجن ام بكرد في ام الخوفجر اللي فجرك الخوفجر ام شو توازن يعني استراتيجيه ما وتشبه يعني ام تني بس شر تيرور بيكون ام بين قربانيا بدن وتني بس تني قربانيا بدن وام تشت خوازن سوريا ده ام بو ما في خوينا توي ام سوريا جي تشاوت خوازن كتفجر سوريا حتى انها وقو نيرين واستراتيجيات تفجر سياسي بقشتي نا او بجن استراتيجيه زلاله جبو قالي خويا يعني براستي نما دي هديه او درش من دسبيكا او سلودان باكرنجي دسبيكا 2011 ده جو درش ميدي نما يعني ام بجن بوشايه كي فراغك تشي بو نبرا وايد درش مو نوا جواك ده جواك ماجي وقو حواله جاني زمان جواك جي دي هدي نما وباوري نوا جواك تفكر ده يا كرن اب هم برپرسیارتیا و حالا هم گهانه دام جواک هم برپرسه هم تفکر سیاسی هم بجن نخبه می روشن بیریم جواک گشتی همو بکاتی خوبه اف انجام و سیاست همه شاشی هم تده ما تنی از بارم يعني إيرو تفجر ما سياسي لكردستان سوريا جي هدي برو لاواز بونه چه برو ضعيف بونه چه يعني انجمانك امي بجن انجمان اجتماعي كردي خو هلگره پروژه نتوي إيرو وضعيف بو نما دي بجن مشهد سياسي ده لكردستاني عند السياسه ناف دولتي ده تو رولا ونما تنم يعني هما ناف ما يعني او بجن بارالايسز او افليجيبونا بيت تفجري استو همه بيجن برپرسیات یا ویژه دیسا تفگرد او برپرسیات یا دو ملت و یا سیاب محاوره کردستانی و دشمن مجی او شما حموا مصر او پلانین وینن یتیاب کرد جام بيجن استراتيجيه امريكي ناوى هاتياش بوما فابد ما ان ام بام داخوازن مي رواه زلال به كام تشد خوازن يا بلان جلك مزنه امي ببن امرازكش بو يعني اگر سیاست ما اللي بگره سیاست خود نکن از باورم جنوساید که برانبری گلمه تکرن جنوساید که نتوی تکرن اف جنوساید و صد ساله اما دمک نزیک ده جی ببین کم نتو لسوریه ده جبر روژه ام دبینن يعني نتني يعني بيجن ارمانج كرنا كساتيه ايرو تدبيني دولة تركيا ريش ديك السر خالان او بالصدمه كو امي بيجن كوتش بركرنا خلكي طرس ديكافد دلي خلكي ده ام بيجن او آلیه دی وجی د صلاة ری بریا خوسر یا ایرو سیاست دیفاکتو فرض کریه لسر گلی ما
سیاستا برچیکردنê siyaseta nearamiye siyaseta tunekirinê nexizmetguzariye pêşkêş naket ew jî xelkî dî yani tenê hebûna xelkê mane xelkê li ser cihê xwe li ser ewa xwe astengî herî zehmet ew ez dibînim destkeftîneke eger xelkê me bes koçber nebin ji birî got û ev astin em ê bijin ev zehmetîn ev zehmetî tên pêşeviyê rojane zehmetiyên aborî zehmetiyên em ê bijin aramiya cesteyî ya xelkê sivîl ya çalakvanên siyasî ji xwe nebûna heyata em jiyana siyasî jî li wê dirê de ev faktorane hemû bide sedema cînosaydkirinê û berdewambûna em tevgera siyasî em berpirsin li ber vê halî em gihanê divê em اعتراف bikin em berpirsin ber vê halê de û dîrok rehmêl me nakin em bijin dîrok tê nivîsandin divê em li ser rawestin. Belê gelekî spas ez dîsa bên ba hevkarê xwe Ebdulbaqî Huseynî mamosta Elbaqî du tişt li vir derketû her du mêvanê me divê Amerîka nehatiye ku dewletekî li wê ji bo Kurda çêke rasta Amerîka ji bo berjewendiyê xwe hatiye lê tu dizanî di danûstandinên siyaseta nav dewleta da nav dewletekî ku sînorê wî diyarkirî be û nabêje jêra nabêje wala ji dinyayê re nabêje ku ez hatime vira ku li vir dewletekî din li vir çêkin êca her du hevalê me jî her du mêvanê me jî dibêjin Amerîka wî tiştî nabêje û negotiye jî gelo çawa dibe adudiya bi rastî eger başûr binêrin eger Amerîka li wê ewkekî nekira îro başûr eger em qîma me pê neyê jî wek federal dewletek federal jî li wê tune bû pêşî eva adudiya ew pirsê ku min ji her du mêvanê xwe kir ji cenabê te jî dikim yani Amerîka heft roj dengê xwe dernexist ya jî ava bû nizam çend sal e li beramber êrişên dewleta Tirkiye tiştekî nabêje lê pêşî piştî heftekî ku li ser ew ê dest pê kir ji serokê dewleta Amerîka yekser John Biden ku zû tişta nabêje derket Biden derket got tiştê ku Tirkiye dike li dij berjewendiyê me li dij berjewendiyê Rojhilata Navê li dij berjewendiyê dinyayê ava tehlikeyekî bo me dibe Tirkiye neke divir da me re dikare du sê sebeba bêje yek dixwast ku Tirkiye ya jî bûyî awayî xwast Tirkiye ku zêde nêzîkê ewkê Filistîniyan neke ji bo wan zêde xeber nede wana müdafaa neke wada ji ber ku dewletekî di NATO da û bi qewet e û dewletên Ereba jî gotinê wî qebûl dikin ya jî xelkê Erebî gotinên Erdogan rûmet dine terepkê didin gelo mebestekî ev bû ya jî bi rastî Amerîkayê dî ji Tirkiye re got bisekine li Rojavayê Kurdistanê nexe بله سپاس کاک میرزا واته برسف ده واته برسف ده براستی اوشی بو خبرت هلوستا ترکیه لهمبری وی شرید نبره اسرائیل و حماس ده او حرتم خودبین نزدیک عربه يعني خودبین نزدیک فلسطینیا هرچند امی ورنوی مجاری لدیسا بيجومان بس لفر او عيني برسفه تقول راس بو ترك جبري رو امريكا وحمد دولتين روجلات لاوروبا وخل الي اسرائيل قرتنين دبيجنا مثلا حماس كر مثلا ترور بو دبي او حماس يعني سينورك جيب دامي جا وقو ام دبيننا انا يعني تركيا لصار خطيه ايران لصار خطيه حرجي بدنا بدكفانا بشتوانيا فلسطينيا دكن يب امريكا ودولتين اوروبيه نخوشه نوچاوا تركيا دناتو دي وبا بشتبانيا ترور دك واما الديجي ترور انو ام هواداريا اسرائيل دكن يعني اف راسته او هالوستا امريكا دماغو بشتي چند روجا دركتو بشتي شر اسرائيل وحماس الديجي تركيا عيني ابو انه تركيا هذه راوست اسكارم قالك بروبليم اشتر بخلقين توري يا حقيقته جي ايرو دماغو تركيا وك سياسه
تركيا وەک سیاست وەک عسكر ناگونج سیاستاوێ و عسكرتیاوێ بە پلانên ناتۆ و بە پلانên ئەمریکا لە هەرێمی تجاری ناگونجێ ئەو وێ حەز دکرد دەرباسکردنێک بەژی دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانی ببێ ئەوە 2 ساڵ هەوڵ ددێ لێبەلێ ئەمریکا قبول ناکە وێ فرسەندەکش خوردیت دەما وێ تەقینە ئەنقەرە دیسە زێڤەگەرم وێ و کرد بەهانە شخۆرە لێبەلێ تشتێ بالکێش دوێ مەسەلێدێ دوێ دەمێ دە ئەمریکا یەکسەر ئەو تەقین شەرمەزار کرد دەولەتی ئەوروپا ئەو تەقین شەرمەزار کرد وەک گۆلەمپا کەسک دان تورکیا ئەنو دەرباز ئانژی لە هەرێما ڕۆژاوای کوردستانی بخ یعنی پلانن هەنن لێبەلێ وەزیرە بەرەوانیە یە ئەمریکا چ بێژێ دبێژین تورکیا ژیرۆ پێوێت چ بکرد لە هەندورێ سووریا دوێ هایە مەژێ هەبێ دوێ پلانی مە ئەم بە هەفتورە دانوستندنێ بکن بەری گۆ دەرباز بێ بداکۆ ئەو غەڵەتا گۆچێ بۆ گۆدرونا وا خستن عەردێدە لە هەرێما کوردستانە ڕۆژاوە ئەم مەسەلە دووبارە نەبێ یا دووە هون لە هەواڵێ مەدخن هەواڵێ مەیە گۆ علیکاریا مەدکرد دژی داعش وێ چاخێ ئەوژی چێنابێ یا دوواژی یعنی گەلک بەرپرسێن ئەمریکانا گۆتن گۆ ئیرۆ ئەوێریشا تورکیا لە هەندرە ڕۆژاوای کوردستان گەلک تشتن بنگەهین یە ملت خستن خەتەریە مەترسیە دێ وەکە دیژێ مەسەلە ستاسیۆنێ ئاوێ و کارەبێ هەمی تەقاندن ئەو یعنی ئەو هەرێم هەژار کرد فاوجي نل برجوندين امريكا وامريكا دبينه هەگەر تورکیا بەvێ مەسەلەی بەردەوام بکێ یعنی ڕەوشاوێ و هەوبووناوێ دوێ هەرێمێکی لاواز دەبێ ژبەر هەمی دژێوێن عەربێ رووسیا دژێوێ ڕێژیما ئەسەد دژی هەبوونا ئەمریکایە هەروەکی دژی ئەیرانجی لە هەرێمەیە فاو ناخوازێ وەگەر بێژن تەڤلێهەڤیە کاغەزە لەوێ هەرێمێ گەرەک چێنە بێ وەگەر تورکیا تایبەت گەرەک تورکیا چێنەکە بێگومانیت بێژم ینی دەولەتên ڕۆژهەڵاتی جیهانê û ئەمریکا یعنی قبولکردنە ئەو تورکیا di NATO دەبێ ji bes got neçe bi aliyê Rûsya be we li siyasetê wa gelekî dujayetî nav hene heta helwesta Ewropya dibe yani Türkiye ticarî bela hizir neke gotêke derbasî Ewropa bibe dême gelek newekhevî di navbera siyaseta Türkiye û siyaseta دولتên Rojava il cîhanê cuda nişef. Belê. Belê gelekî spas. Mêvanê me eger tiştekî bixwazin lê zêde bikin li ser vî mijarî hebe bira bêjin eger ne em ê derbas bin xala xwe sê ya belê va diyarê tiştekî tune والله متخصص شكاك زهير ببرسم هناك لو تعليق يعني ولو كومنتار السرويد نفسه مثلا عفريني أفكرنا وخانيا لعفريني خصكات تجمر وهنكي زلال بك زهير وخلك يعني نرينك تهبوا السروة أفكرنا ومستوطنات عم دبيجن أو باجارين جبو خلكين عربي يقول ور نرينك تتهبوا دوي مسألة دي إنه أفخانتين أفكرن ببيشروجي دي أو خاني ببنيه وهرمي وجبو من جبو خلكي مي عفرينين أنا نرينك دي داعي جبوي بيشي كو برز زهير برسه بده جبوي تشتك دنجيه يا دبيجن و تركيا أو خانية كلوي تشتكه دخوازه أو كسن كو آنها فلسطين درافن درتنا دروا تخوازن وانا بينن لوي بجيبكن آدوديا ji Tirkiye bixwe heta niha nêzîkê 2000 kesî birine li wan dere bicîkirine ya jî malbatî birine li wan dere bicîkirine û taybet tê wan jî erebin ku li wê bicîkirine ya jî kesê derûdorê Tirkiye ne wana bicîkirine belê mamoste kerem kî Tamam. Saeta wa xweş pirsê û kesên ku dipirsin ji temaşevalan jî ez wan spas dikim. Tabiyan tev de dizanin çi qas حرب بونه چه قصه شر بویه یک یعنی جه درد کفه گهارتن دموغرافیه تو تاریخش یعنی دنیا ده مرا بنره چه قصه شر لی چه بونه گشر جهانی نه گشر هندر هرمه که ده به گشر ورته دولت ده به تم نتایج و گهارتن کی دموغرافی تم حساب دایم فأفشل سوريا ده چه بويه بو 10 سال زيادتر طبي بنجاه وجه يعني دندر جفاك سوريا ده يعني وقت سوريا
چێبووە کە دەولەت سووریێژی و ترکێژی و عێراقشی و ئێرانجی نەسەر بنگەهێکی جێڤاکێکی نەتەو دەولەت چێبوون یعنی ئێرو دەولەتە نەتەوی تشتێکی نوێ دیرۆکێ دێنێ ئەمرێ 10 سال 3 ساڵە ئەف دەولەتە نەتەوی لەسەر بنگەهێکی جێڤاکە نەتەوی تێڤاکردن لێ بەلێ وەختنی پشتی شەڕێ جیانێ یەکەمین ده و هەلوەشاندنە عوسمانیە ئینگلیز و فرانسا هاتن vê rojhelata navîn yani sînor dînan û çêkirin gorî berjevantiya xwe çêkirin û gorî çawa levdo hatin ev dewlet ne ser bengehekî netewî çêbû ji ber vê ve yani pir nekûkî nav hindir wê civakê de hene yani civaka Sûriye tê de netew hene tê de ol hene tê de taife hene evna giştek evna giştek yani tiştin berî civaka netewî ne û heta niha jî bandora wê li ser şexsê van kesên dindir ve welatna de dijîn yani yekemî ne berî yani berî mesela netewî ye li cem wan em xuya bû yani yani 100 sal yani derbas bûye temamî gîd vê warî de ye فgerek em îro em bizanibin yani eva elîfbayê şerê û wê teغîra demografî çêbibe eva ne tiştekî yani nemiteweqqa ne tiştekî em nizanin êkê bibe wextînek em nizan bibe gerek em siyasetê berdin gerek em erin yani êgo vê meselê nekirî hesabê xwe gerek siyasetê ber diherê mala xwe rûnê gerek şuxulê bi gel re neke yani ji ber ku إذا لهمبر في دستبي كده جرك از خدشوا بباريزم جفه مسألة خاصة وككردن در سوريا ده أم كردن در سوريا ده يعني نبرة 3 مليون 4 مليون كسي بكردي دندكن إجماروان بس إيجو أصل خو كردن بلكي زيادتري في جارك ودجاراجي يعني لا بل إيرو أب جغرافيا ما بدس مدى مابو شو لهرم عفرينه چه لشمال حلب لباكوري حلبة لبابة ومنبجة واندورا چه لرجالاتي فراتي حطاني ديركي وقامشلو ودرنا از كتفجركي كردي سوريمة من چه تداركي خكر جبوي اف مسألة يعني قاورتنا ديموغرافي وببا انجام جشاري سوريا از قالم جرا چبكم وقتنا از بخواد تده بشغلم اجا او بلا مزنم وقتنا اببم دستك جيرا انا قد ما يفهم كرن ياك بيجي جمرة بيجي والله ماندنا كردان لعفرينه اف شرعيته ضد احتلال تركيا كم منطقة هذا كم منطقة هذا اف قال عفرينه إجمالا وان بيتري سير بمليون كرد عفرين دجين وبلكي نها قشت من نزيكي حيث حزار بحيث بنجن حيث حزار جيري از في رقمنا يعني شغلي مني وظيفه بو از يعني اسكام اساس باش دزانم يعني المهم اموارن يعني وقتني از خلقي عفرين دبم دكم كامبركي جبوي نبله وزهراء جبوي تغييرات ديموغرافية نبلو زهراء شيء نبي از كردا دبم الوردي دنا أين وقت دبلا تغييرات ديموغرافية دندر حالا دعفرين هذا شيء ببي طبعا تغييرات ديموغرافية لعسرانسري سوريا هي نتيجة شر إيرو رجيم سوريا ناخذ أفكاسي غوطة فقرن غوطة خيره جبرقو أو لا حاضنات معارضة لنا فناخذ أبنورن مصلحتوية أبنا نين أزا ورم عفرينة بكم كأنه بويا رمى كردا يعني كرسانة تركيا جيد دايناكي أزا عفرينة بكم يعني وك هذا بيشي جبوي رزقار كرنا 4 برشة كردستاني وأزا دسم سلوغانه ند جيدة بكم
انه عفرين دقينا بحراس بي والله از لاوي عفرين ما جبافو كالادا بلكي از حتى جينات مي وراثي جي دندر عائله مدى ام الفهر منه لهرا مع عفريننا لهرا مع عنطابنا لمرا كلسنا لألبستاننا لمراشنا القضيه من مروف ما جيل الملاتينا مروف ما اف منطقه سر بسر تنخو اف یک چندك هاي دندر كردا ده برزنگينه اف جي خو موتكا خو الفي هرميه فهرم عفرين يك جو داري سرانسري في مسألة تبدا فإيرونا از ببرسم جوان يعني وان چه تدارك يا خو كربو جبو اف غارتنا ديموغرافي چنبه یک گوتنا زبكم هر دو هزن ما سياسة دكن چه پايا دبه چه مجلس وطني به هر دو نلسر بالوان بو اف مثلا ابد ونجرى تداركي كرنا ونجرى حساب كرنا ونجرى يعني انه ام شبك نجرى نكربو ما روجا حج لي ازاري هاو ما نري عفرين فالاي كسلنا مي بلكي هنا قال بير دو غوندا دمان اي قلنا كان يبوتي كافر ودر كافر بنس الشاس الحزار كرد عفرينه هاتن تهجير كرن برنور او كسن دويدا ميدا هن الجروب المدني ودار شيبون جبوي فقرا خلكي نافلوان كرن اردوغاني يو تشكي عجيب يوم راينا نوكي يعني مرة شو منطقي تفكر يعني يدو خازن خدي خو فقرين صار مال ادو خازن بافي خو فقرين صار مال ما ادو خازن دي خو فقرين خالتك خو فقرين اذا ازت تشيش ام شرنجي هذا دبي اردوغاني انا خلك ما فقري ور خلك ما فقري ور دبي بلديه هبل تنبه شرنجي بلديه ادوات احتلال يعني تشتن عنا درفي منطقة إنسانيتنا طيب شرنجي إيرو بلدية ديار بكرة نتو برسته وبلدية كدن للراجو والله أدوات احتلالها ما أو درر رزقار بيها عفرين تاني احتلالها داقير كرن يعني احتلال بله تدقين خلكي ما يبقى كرن زان بقول احتلال داقير كرن بله المهم أموارن دي سوارن ليه بله ديسا ملاتي ما ملاتكي بأخو خوفا قريداية بولاتي خو قريداية بجام فيداي الفقري سر أخو خو دروجن فقر ده ديك ما هي آزار ده وما هي نيسان ده ما هي أيار ده في حرسة ما هذا بلكي نيزي دست شهيد حفريني كاتن شهيدا فقري بو چل بومبا چل کشتنه چل گرتنگه اف ناندوزن ترکیه گل چکدار وان گدندر عفرینی دانه طبي افزورا قلت سر ملتجي جهاز جيش تركيا وناندوزن وي دندر تركيا ده جبوي خلق فناجري لفر جمد يعني حتى د ميديا ده يعني هات يعني دنر داتن پیشکش کردن یک جبوی ترساندن خلقه گفنه گره سر مسئله يعني تعداي وزوري وتشتد دبل سر كردان العفرينه يدن ما يدنجي او جروب سيفيل جو كارد كرن وخاصه فاتشنا جي يعني باش تسبينن بدن رايدار دولتها بدن سفران دولات اوروبي كذا حتى دقيقه او كوميتا يونايتد نيشن تشيكريا كوميتا يونايتد نيشن قاند استا وافتشت العفرينه دبن وك يعني جرائم حرب ام دبن جينوسايد يعني جرائم حرب يعني تشتغل دقيقه وي استا او مثلا او رابورت شلت خواستن دبي ام في رابورت الراجني ام هرن لدريه دولات اخينا وزارات درفاي يا المانيا يا فرنسا رابورت دوليه يونايتد نيشن درخستي اظهر لسر ماسا يعني متحده مجلس امن الروينه والسر ورثك لندن لما خابن يعني ام تكاري جرناكن
ام تيش جيرا لكن ام بس يعني السري ياخذوا مزاودات هذاكن يعني زيادتري سلام دورا زیاده کاری سپاس که زهر خمنا که مامستا میرزا زینکی پیپرسش که طارق رو بکم حوالا ما فاطمه پرسه پرساوی که طارق دبیجه چما دما گل کردستان و سوریه انج روجاوای کردستان دهات خستن جالی ترکیه و دعینی وقتی دجی اسرائیل غزات خه گلو گریدانک نابرا و هر دو بویارن هی آنا تو وقت سیاست مدار شاو شروع بدک فرمو بله سلاوش بوتا و مامستا فاطمه یه به از دبینم روشا هریما روشلات ناوین تفده به گریدانه که ایرو بلگی او گریدان اویجی بشکل که هم بجن جزئی به لی هر گریدان اوی هبه ایرو همه بجن ایریشا دولتا ترکیه لسر کردستان سوریه هات اف ایریش ایرو بهز دولتا ترکیه بهز دکه اما بجن د صلات اوی بهز دکه ایرو دولتا ترکیه برو انجام هل بجارتین باجروانیا شی تکرین 2024 دز بارم ام بین جالیه دیوه ام دزانن تفگره حماسه تفگره کی ام بجن رادیکالیست ام بجن اسلامیه او ام بجن اعازه خواج او خواج سیاست او پیشگیری او اشکره ایران دکی یعنی از بارم اف اپراسیون هاتی کرن اف کاری هاتی کرن یا تفگره حماسه پیشگیری ایرانی هات کرن ایرو هم دزانن راستا بلگی مسائل کردی ده هر دو دولتین داگیر کرد هر دولتین داگیر کرد تشتین هاو باش خالین هاو باش هنه نابراوده لیل جهنه دا جداهی جهنه نابراوده اما بجن بون منه ایرو سوریه ده هبونا اما بجن چکدارن هوزن عربي يبس ان چکدارن ام بجن ناوه جيش الفاطمية بسير ايراني ول هرما ديرا زوره حتى بگه سينوري ام بجن اردني اف سينورانا هزا سرب ايران دوید ده آماده بونا وی ها و حاضر بهز جلور وجودا وی ها اف آلیه که آلیه دی از بارم اف گریدا اف اپراسیون حماس و ببسدما ایرو 2 میلیون نشتاجیه وین رون اما بجن نشتاجیین خلکین غزا هنن سکانین و 2 میلیون کسین از بارم اف اپراسیون و به کوشکرین و تراده که منابله چی کشتنا کسین سیویل جی بجا باجا و خلک سیویل و بده از بارم اف هرما بناوی غزا یا ضف غزا و به بالکرینش چکدارین حماسه و به بالکرینش خلک حماسه یعنی جا اف از بجم گریدانه که دماده گلک بویر هفته و گریدانه بر ایرو گلک جبهات نابا کردن و ایرو اسرائیلی بلگی بشکل کی نه شیوه کی نه راسته خو ایریشال سر میبیجن اوا کلیجا لشکری یا الحمسه هات کرن هرچند رجیم او تاوانبار کرد انه اف ایریش هاتی جالی اسرائیلی و اسرائیل تا نها بلگی بشکل کی راسته خو استوا خونه دا خویا کرن لی اف بویر حمو دو خویا کرن بویرانا حمو دو و گریدانا ربطه کوی هیا بجاد ام دبینن جبر روشلات ناوین تفده هم عالیه جیوپولیتیک دو و گریدا و استراتیجیات تاجی اف دولتنا اون وقبونه یاریزانن گوراپانا سیاسی الفریده چه دولتا ترکیه چه دولتا همه بجن ایران یا اسرائیل حد سوریا رجیمه هیزن بسر وابنن گروپا بجن ایرو همه بجن حزب الله يعني إيرو ترسك إسرائيل ها حزب الله جي بداخل سر بيخته إير دبخ إذن حزب الله جي داخل سر
او برسك معي كك طارق برسا داوي جرك دوي واري دبه امي سربي باشر باخر سپاس گلکی كك ميرزات كارب برسي خبر دوامك سپاس گلکی طارق دنگه تگرتی كك ميرزا بله گلک سپاس بو هر دو میوانی مجی و شیروی وانجی و حوالن تماشاوان می کو پرسی خوانجی پیشکش دکن و دیتنی خواهج دنویسینس جنهاوات جارایتن هم سپاسیا وان دکن بله هم در بازی خالا خواهی سیا ببن در خالا می سیا دا درباره ایریشن ترکیه هلوستا خلکن می روجاوا و پرچندن بشندن کردستانی و هر وها هلوستا خلق من للدياسبورا تایبت لأوروبا چه بو امل سروان باخفن ام دزانه کل دوی دمی دا هنا کی خلق من روجاوای کردستان درکتن بوی تنبون و بوی ترسی و بوی جزور و هم بمبات تقیه و هم جلجیرجی خلق خواه پیشاندان دکر درکت او که کولانان لی برانبر وی اگر ام بفکرن که پارتیه می سیاسی چه هلوستانین چه کرن چه لنوالات چه لدروی والات امن ها لسروی باخفن و دیسه از بین با میوانی خود برزهر و کسی که کج دروا تماشای وان تشتاد که و بخواجی کسی که چالکوانین سویله دکاره بلکی باشتر هنکی تشتاب ببینه جبویی پیشی جوید پرسم مامسته خلق ما چه هلوستانی هم لناولات روجاوای کردستانی دیسال پارچین دن ای کردستانی برانبر ویشی که هم دبینی ایرول دیاربکر دروجل دیاربکرش بو فلسطینی به هزاران کس درکتنه کولانا لی جبو روجاوای کردستانی که ترکیه لیدا آوا سروان بری کسی که دنگی خواه نکرد و هر وها پارتی و رخصتن می روجاوای کردستان جی چه دکاریانا بکن و چه کرن چه نکرن بله کرم که والله وقتني تفجر نج الكا استيه قلبه ورتاوي وقلده دربونك كده بله يعني إيرو خلك ما برسيفا وي فقير لما لا خد الدن عليه برانيخو دورتا خو يعني دورتا خو ونفسي خدا يعني خمجينية دكشينه سر روشه لشخوجي بيشاره عليك دن از دبينم يعني چل قامشو چل حسكه چل دردن يعني كولانا دنشن او كولانه او ميتينجن حكمه بعد تبيرامن وقتنا ام وظيفه دابون جماعه قلت 7 ساعات نه ونقش دا كيفن ساعه سعد الله تفقد لورا ويجوا نيه و يعني او جزاء وهاي فقيره ماجي لور كرده ماجي لور بوير عندنا دادا كيفن جيبوي راكرنا تشيك العزله تشيه من بيركري كنا بونا تشيه فقيريه بله جيبوي ساروك ابو بتانا خوانا مينه بتنهايه جيبوي نظام كداري وكداري لعيني وقت جي او كسر دمشن يعني جهشوي دركتيه جفاكوي او جفاكا اللي دجي المساله السرنسري يعني ايرو كرد لسوريا يعني صار دحزر ودهان ويازدان يعني جفاكا كردي حرق شو خرد بتاثير ده بدندر باجاره ده يعني مثلا عفرين وحلب يعني تاثير عفرين ده حلب ده بر خرطوم مش تبغى اصلا كي يعني بر بلند يعني ده عليه ايكونومي ده عليه مسؤوليات الدولات ده عليه جوتاريه ده عليه يعني حرتشتي ده يعني حرتشتي
تبيتشا يعني حلبي يعني سدي بيس باجار حلبي خلك ما يعفرين يبون لهيرو نما كات طبي شوفينيات وعنصريات في تشناد دبينه وجرى بلانا ديدنه وسرد الشغل انا خوش باركرنا كردان سوريا دسبيكا وجه حلب دركات دشفا ده حزر وسيزداده وقتني طاغى الشيخ مقصود واشرفيه وواندورا كانت دستي معارضه وهفالي ماجي البيد الوربون يقولا برندان جبر وان طاغي كردا يقولا ابدا تسليم واستلام يعني ما بس اوبوزيسيون يقول برندان علي بيدي نا بيد جبرنا دودين يعني باريزيا ما يعني طاغي كردا نكر ابدا بله. امتدبون يعني مشاهد عيانا يعني امتدبون سبب سي ازاره جيا كايل فرد من مشفى بالرسد ميدانك يمزل ورحيا جي ساعة الدوام السياسية بشافدة حتى ساعة شهر بنجاب برد السيسبي حتى ساعة شاش حفتا 9 مليون كرد جي باجار حلبي داركت جيشت عفريني وجيشت كوبانيا 9 مليون يكمين بلكي يعني قشبار كرنا خلقه الشر السوري ده يعني جرانتر دياكش 9 مليون انسان دركفه او بو ويا مثلا رجع حجدي ازار حفدي ازار حجدي ازار العفريني اف مثلا قل برشافي مبون قل برشافي تفكره مبون برشافي سياسه مدار مبون برشافي روشنبيري مبون يعني يا نادي الدين يا جي نزاني بون بافدو فقريب اگر يا اول بلايا اگر يادم بلا مستره امورا يعني دفع مسألة جواب خلق تجاب خانه ده حتى انها برايا ومنايش خلق جواب اخو بده مريضا نكرش خلق يخرج جواب اخو بده لسر تركيا جي لسر شر تركيا جي لسر شر الرجيم جي لسر شر معارضه جي لسر شر يعني ام حر علي كده يعني لما يعني زور تسرم حر علي كده قرش تسرم بس ام نايل خلقي ما يعني برسيفا خو بده سرفت في سر تعداي يقول لي دبي جبالكم ام دبن جي اكيد دبن جي اكيد وجهي ده جبده مشغول دبن مشغول ده اوجي حسابي خويا انه يعني ايش كي خدك لاوروبا ذات ان امريكا تشتبكن واقران بكنجي يعني الدج ما فادك يعني ديلا قلت مثلا بالمانيا تمام ماشي كده ديلا تبالي يعني قسمك شاكي قالي المان مش قريا تبكي او كسبوا بالاليه تجي تدرف ام تعرف دبين في مساله فلسطينيش ما يجي ترند في مساله ده وتنظيمات الدم قشيجي ام ضعيفا نكن نا خلقه بدوستي خوكن ام كانن دجمرش خونه بربكن ساعتها وخش بله قالك سباس بريز تاريخ وك سياسة مداركي وك برپرسكي بارتي وكي اندامكي بارتي چالاك جنابتا چاوات وانتشتا تماشا او اشيرو فتك يعني روجاواي كردستاني وك بريز زهير علي قوت او كسي كو دركتنا كولانا يعني وصاد بينا كو داخوازا هنكا دركتنا و چند سلوگانان آویتنا گوتنا و پاش جی زفرنه مال خواه تشتکی که جدل خلقه یعنی به باوریا خلقه که تخوارا دیتبه خواه ارگانیزه کرده خواه برخستین کرده که در که کولانا جراو شاخواه نرازی به نینه دبیجه دبه خنکا جوارا گوتنا در که کولانا واناش در کتنا لگلوی مبخواه ج پارتی و ریخستنم تایبت روجاوایی کردستانه انا کسی بیانه کی درخست بوم ویدید و کدیمش کسی تشتکی نبیست و حول کیوانن
لأوروبا جي تشتكيتنا يعني عم بيجن توان لنا ولات نكاربون تشتكي بكن باشا لأوروبا جي نكاربون بكن خلق شوا فيا شيروفاتك ياجي شوات كارت تحملها فان تشتبك وسياسة مدار ما جبو فيا تشبيجن بله ماست براستی اف دو خویاکرین چه قاست تفگرا می باندورک می نگاتیف ما جواگا خواه پرورده ما فشک هم بیجن هاتیا فرشکرین به سیاستا حزباتی پارتی بون هاتیا فرشکرین اف خلکه اما نمیناک بینن بیرو الباکور کردستان دا پارتی اکوک پارتیا هدف خود بینه به پرانی آوی کردن پرانی آل کرده ایرو پارتی هدف دبینه وها ایریش لسر کردستان سوریه کرن و بیدنگ مایه اگر تنه جارن دخوینه کی راگاندنه بدجی او جی کسا کی اند دو لی رای دارین و جماورین خلکین هدف بیدنگ ما یول باکور کردستان ده اگر زیده 25 میلیون کس ایرو بیدنگ مایه اف انجام چما بیدنگ مایه و تا او هزر نتاویل باکور کردستان ده با پارتین سیاسی او هزر نتاوی نچاندیه نواب او انتماع اما بیجن او انتماع نتاوی نه حتی چاندن ده او نوا خلق مدل باکور کردستان ده جبو با پارچه دی کردستانه یعنی ام بین زمان وقتانی ایرو داخویانه کشبو خلق فلسطین تکرین لیش بو خلق روجاوای کردستان یا کردستان سوریه بیدنگ مایه و تا ام دگینه وی واته سیاست پکک پیاده ام بیجن هدف او سیاست تونک بیدنگ کرنا خلق مل باکور کردستان داش بو پرسکری که و پارچه دی کردستان ده یا یک دو ام بین خلق می کردستان سوریه ده خلق هجاره خلق بلنگازه خلق نما خلق ام بیجن خلق جیان خوی روزانه دیگری خلق نکارن بجیو خوی جیان پیدا بکد ایرو افری و بریه ها روزانه بریارن چاو دیده بریارن برسیکرین خلق دیدن بریار تونکرین خلق دیدن اف یعنی اف بریاران دکفن سیاستا خدمت سیاست دشمنی گله کردل کردستان سوریه ده خلق ایرو ویل ما سوتمانیه بگره یا خلق بچن بروانی بر توپ و تیاره بکه یا بر درون بکه اف خالانه حمی ام بیجن باندوراوی بشکل کی نرینی لسر جواکه هيا ام بین خالا دی ام بیجن خالا یا هری دی جالیه باشور کردستان نمونه باشور کردستان برز تاریخ پیشیا بچی باشور کردستان است خازم بپرسم جدر و ریوبریا خسر نزدیک 15-20 پارتی 20-25 پارتی رخصتن مدن جیل روجاوای کردستان هنه ما تو دنگک جوانجی نبیست ما بس تطل ریوبریا خسر و پارتین سروی ده نه اول برانبری وان انا کسو پارتین دن جه داخل پارتین انا کسی ایرو جی گهای و آسته جبر ایرو انا کسی د امی بیشن انا کسی د کوالاسیون سوریه ده کوالاسیون سوریه ایرو ترکیه رونشتیه او بریار اوی هاتیا امی بیشن جدسته و هاتی درخستن بریار اوی و تایبت پارتی اکتنه چند امی بیشن پارتی اک نوا انجمانه ده او جه بریار ده او بریار اوی جه هاتیا دورخستن بریار نه بریار اویه اف باندوراوی ها اف پارتی نه کسی هگه داخوینه که وجود تشتکی سفکش بود جه رای گشتی همه بیجن وگوا بدنگ بکه او الوسطا پارتینش خو پارتین ریوبری یک جار بدنگن او جی ین در انا کسی بله از این میناک بینم پارتی وقت شپل آزادی کردستانی یک پارتین جدروی انا کسی جدروی ریوبری خود سره ما داخواست کرد بری چند روز لحولیره مگوام چند داخواست پارتین انا کسی و پارتین جدروی ویژه کرد مگو ورمی جوینه کی ما داخواست کم جوینه کی کرد جبو امکان چی کارن بکن
جبو بي برسكريكي باورك تنسي ام 4 بارتيا مكاري ام الهف بجبن اوجي ما نكاري ام تو چالاكيا بكن جهدا يعني اوري رينادان ما چالاكينا بكن جبو بي برسكريكي وشخو بارتي سر بنا كسي و برسبا ماجينادان يعني نهاتن مگو هون بكن چالاكينا بكن دنگي خوبدن خوياكن ام بين پشگيريا بكن اواجي نكر گو تو بريار امانين ام تو چالاكيا بو في حالي بكن بريار جموتنا يعني وقد ام دبينه از تشتا دبينه من سر استا اوروبا جي بيدنگي كه اف بيدنگي خويا سنترالا يعني سنترالا بيدنگي هيا چل روجاوای کردستان سوریه چل باشور ده یا یان بجل باکور ده یا سر استا اوروبا اف بيدنگي هاجي صدمه پرن دیسا جی ام بجن تن شپلا آزادی یا او چند دو سه پارتین دیجی اواجی خواستن چالاکینا بکه پروتست بکن و ایریشه او جی ری لیته گرتن و نهل تو چالاکی جی بکه ما مستا لسر استا اوروبا از وگو از تیبینه دکم يعني حتى اف كسن ما روشنبير اف كسن سر بخوجي خوياياتي روج زلال دي بجمره او جي بن باندورا في فان بارتين سياسي ده يعني او نقال دي هدي او جي داك بن كولانا وبريارا خوبدن و اما بجن هلبستا خوبدن خويا كرنا اف جي يا هري نخوش اف تو كسكي سر بخوبي بن باندورا بارتين سياسي ده بدن كرن بله گلکی سپاس اگر تمام با از اینا بچم با ماموستا الباقی ماموستا الباقی در ودا باشتر دبینه یا جی زیده علاقوی جی پیه از همان پرسش پرس عبدالباقی بپرسم لولات یا جی تایبت روجاوای کردستانه تعریفه کی چه بو که اوانه که درکتن کولانا اواناجي بداخوازا هناك دركتن كوج خلقي راج الدرب ربيجن ولا بني رام للدجفينه وخلق بيا قبولناك وفلان وبيفان جنابته يك خلقي الروجاواي كردستاني تشواد بين جالي كيفا باندورا دولة دربه هي تركيا هي ودترسو نظام تشي جالي كيفا جي باندورا ريفابريا قصر هي وكسن دنجي بارتي وريخستن دنجي مخابن لوي نكارن تبقرن وخلق جي بجشتي لوي تشتكي كمر بر بچاب ببينه كارين دركمنا كولانا داخوازي خاشي بكن مويجي ندي لتايبت لاوروبا جي موي تشتي ندي تمام باشور كردستان روجلات كردستان یا جل باکور كردستان بلكي جي مسألة هنا كي دور لتايبت بارتي من روجاواي كردستان وللناف ولات وللدرباي ولات دوی وارده ما تشتكي وانا نديت بربچاف بديتناته سببي چیه بێگومان وەگو تەگوت باندۆرە ڕێبەبریا خۆسەر سەر ملەتێ کوردی ڕۆژاوا گەلک هەیە ئیرۆ کەس نکار خۆ بلڤینە لە دبن هێزاوادە یانە زێ بینم بیراوە لە قامشلۆ دخۆ پێشاندان چێبوون یەک لە قامشلۆ چێبوو سوەتی عەبدەڵا ئەوجەلان ڕاشتێنێ و ئازادیش بۆ وی خۆستن و گۆل ئاپۆچیا تەنگ دەبێ نابێ کوردستانێژی هێلدن دەبێ ئازادیش بۆ کوردستانێژی ئەف دهندرێ قامشلۆ چێبوو وەکی دێ خۆپێشاندانێک دی چێبوو لە پێشیا باسەکە ئەمریکی یعنی جهێ لەشکریە ئەمریکی لە ور سوەتی عەبدەڵا ئەوجەلان هیچتر نەبوو بەس ئەنو چما هون و درونا تورکیا خستیە داگۆنێزیکی وەبوونێ بەس ئیرۆرە درونا تورکا مەکاف و یەکون کردنە هون بێدەنگمانن یعنی ئەف مەسەلا دولیە گەرم بێژن ئانژی درووی لسر امریکا نامشه یعنی امریکا زانه اف ریبریا خسر چندی گری دای به پککه و مسئله ریشه گو ترکیه در برده سر و جوای کردستان مسئله همی پککه یا دو مسئله هلوست جی یعنی خلق میل ور یه سویل یه گو بسرف انجمن اجتماعی کردی و بگمان یعنی گرک واجه هلوستک بدانا بکه یعنی استاسیون آوی هاتی تقاندن استاسیون کهربا کنمایه پترول هاتی شوتاندن عيشه ما جنب بيجنج لشكري
بيديت نبل بل تشتكي بنجها روجانا يعني جاب وجه خراب وقرك وجه الوسط بلانا ليه مخابن خويا نظام من جمانا اجتماعي كردي ناوا جماوري خدانا خسن ناجي طرصاي كا يعني او مثلا بتقر الهندريوا ليه بل درباري ما يعني اكيد نفسنا بمثلا نفسكارجي ام وقت يكيتيا قشتياني بسكارو روجا مباني كردستان سوريا كردستان روجافا ما بيانك درخست وما بوسترك بالزمان انجليزي درخست بيانا قوم درخست ما إيريشا تركيا لسر روجافا كردستان شرمزار كر وما بانك لسازين سيفيل لهمي جيهاني كر ما بيان بالزمان انجليزي وما بالجواب بلا فكر كوفي مثلا تركيا إيريشي خوا كيم بكر لسر في مسألة او بنجهن تشتن بنجهينج بو ملتي كرد وخلكن سيفيل يعني جرك وا تعديل وانك اگر تعديل اگر بيجن لهسدي بك لبايدي بك او مسالك لشكريه لبل الملتي كرد جرك نيكرن اف الوسطى ما هبو بيجو مان الوسطى انسان ديجي يا جهاني ابو بري انا ماني زمان او بربرسا يا امريكي غونافي و ناديانا تشو نافي نادينا مانيزا يعني براسيا الوسطى قال لك باش قوت دما او لقام شلوبو او ريش ديت جو تركيا تشتكي جينوسايد جبو ملتي في هريمه وقال لك مساله سبيل يعني برب شعب السنه وحتى دوزا دولة النافنتوي كر جو بشتوانيا ملتي كرد وبناف ملتي كرد لهندري ولات دوي بيكرن مسالاش دربي ولات يعني براسي يرو يعني ملتي ما كرد روجافا بو يدبش تبفينبي بشك بآلي انجمني في ولدجي سياسه ريبريا خسره وآلیک چی هی بری خسره اگم بیشتر آپوچینه یا باکرون هوا آپوچیه یعنی از بیشتر خپشاندن که اصل چی بود لول باجار ما گزینه لوسل چی بود از شو بگو ذهن کی ازش بجدار بم يعني بش بغاني هاجش بورو جافا براسي دما قومديت جماور كندق بو صورتي هري مزني عبد الله اوجلان بو سالوغان نواد بي ازادي بو اوجلان ازادي بو كردستان ناج بو ايريشن تركيا لدجي روجافا يعني ايريشن تركيا لدجي روجافا او نمرا سوسيابو ايروت دركتيج بو ايريشن لدجي يعني ويش دمي المساله افكيشانكي ولو برافيتي تكن يا كان نرويجي كلا كان بقولش بوش دركتين مقولة جنا ما تعمل بوش دركتين يعني هم دركتين جبر إيريش تركي إيرول رجاوي كردستان دركبه يقول ما صوت عبد الله وجران شركة مقول كار جواب برسه أو مثلا حوالي وين أو قري وين أو تخازن ده حمي بوير المدى حمي بوبلات المدى إيش وازار المدى صوت عبد الله وجران تخلنا بمسألة ده مجبر فيها وي مسألة برابيتي ده وبهالوسط وقوم قد جماوري برانية جماوري خلك مي رجاوي في الوسط جبر حرتم تعداق والملتي كرتي جبن سري واكساي جبن سري سياستها تشوت ياري ببريا خسره ليه كارن فيجي بيجي يعني مثلا براسيجي انجمن تشتكنكر جبني بنا اخوي مري ليه ببريا خسر كاركي دك دبيجن كاركي دك حمي دوكومنت دانهاف وجليكي للدولة تركيا عبكل بيشا دولة النافنتوي المتحدة يونايتد نيشن دريات أمريكانا نظام هوالي ما الدكتور محمود عباس أني بو زمان تشتكي كاركي تيكرن وهجر هات وكوميتك جي دولة النافنتوي هات تشار سركرن أنجي هات آفاكرن وشان دن ريبابريا خسر أنجي شان دن هريما كردستان روجافا بيش أخير يعني أوجي دبي براسي ريبابريا خسر ريبابريا واللي في هريمية يعني وقت شكي ودين ناسين اگر براسي اتشبه لبله دبيجن يعني اخو ولدانك جوايه جوفي كاري دكن جبو ابيريش جول سر روجاواي كورسان تشيل بله نيف ساعات ما مايا ودو حب مجاري ما مانا ام دربازي مجاري اخوي چارا ببن بله جير باترسون برسن نوينري يكتي ملاتك وجبو اوي لسوريا تخازه بأواكي دستوركي جبو سوريا در بخه بقشتي كو هركس بي قايل به عطانها حشت حب كومبونا كريه دوان حشت حب كومبونا دا مخابر نگشتي تو انجامكي ل وان دمي هاي داويه ديسا دركتيه و تام دوید دم هاي كو شر و گرماي او شي هبه هي
برای خدا لسوریه برپرسن سوریه را هفتی تنات که و بلکه در دوره دناجی از وین زانم لتخوازه جوینه نهمین دستوری لدار بخه اما بپرسن گلو گیشتیه چه انجامی یا چه انجامه که جه درخستیه و گلو های میوان مجه هیا که ده کنگ اف جوین چه ببه میوان ما طارق جه درکت کتیه از همه یکسر بچم با میوان خواه برز زهير علي قالوا هيا ويجي هيا وجير بيترسون دفيد دما هاي جرم دا كو الدنيا رجالات نابل نافها كاتيا بجفينا كي وصل دستوري تكرتش تكيب كي والله يعني نبس في جيفينا شويجي يعني تشنكاني بكره ونا في جيفينا كانت تشكي بك ونا جيفينا وارجي كانت تشكي بك سبب يعني إيرو الدنيا ده شر شيء دبن بشتوي الهفرو دنن جبوي حركس قزنج خوش الشر بستينه ده مثلا سوريا ده اف كسن كو قزنج خودن درسيو دو خزن بسين بيش داستاندنا جو تركيا جو ايران جو روسيا جو امريكا جو اسرائيل جو كيا جيا يعني قزنج خودستاندنا وكاس ناخذه في قزنجنا نكم من قول هي فجبر بيبا مصلحتها تكسي تنيا مثلا سوريا شارع سربه او قصة بله باشه گلک سپاس و برای تاریخ هات دیسا از جویجی پرسم جناب واجی دزانه کو گر پترسن نوینری یکتیا نتوی کو دخوازن دستوره کی جبو سوریه چبکن کو همی پیکاتین سوریه تدا خو ببینن و دولتین در واجی پی راضی بن چند جرا حول دایا 8 جار جویا تگوتن و آنها جی تخوازه جوینا نهمین چیب که لدوی گرمی های که روژلاتا ناوین ناو هف دایا که ناو هف کتیه هر کسی که هست بخواه در کشکه ده هست بخواه در بخواه پیش لگور حسابا خواه گر پترسن جی تخوازه اوین سوریه را بر پرسن سوریه را هف دیتناند که اونها جی تخوازه جوینه که وسا پیک بینه گلو اون چت بیجند وی گرمیه ها دا گر پترسن تکاره تشتکی بکه یا نر یا جی تکاره جوینه که جوینا نهمین با دستوری بریک بخه نيرين عمدا غير بدرسون تنها سركفتي نبوة وقو أركي خوي بيضرب يعني غير بدرسون أف أمبين خولا نهي يا هولد دي جبينا نهي تشي بكش بو غير نهي تشي بكش بو دستورة كوميتا دستورة حتى نهو سركفتي نبوة از باور مرجم إيرو أما بيجن بلکن بهز دسته وده هنر رجیم نما پابندبونا و او تعهداتش بو جواکن دولتی دا رجیم نما پابندل بوا او پیمانا یک جه رجیم ایرو ام بجن بلکن بهز دسته وده هنر اف رجیم چند هول ده اف جوین چه ده به اف جوین ناف دولتی هر بيب بن راوستاندن يعني رجيم عمري خد ريج ديك رجيم هر جاره كي برسكريك الجهه كي تشيب كيش بو اف اما بيجن مثلا كوميتا دستوري كاري خوبي نراب يعني از باورم غير بدرسون حتى هاجي ليا هري بلقي جهه بالكيشه اف دولتين زول هيس اف دولتين خواد وقع امريكا ويسا برشتيا با جبينات كي او بشاري ام بجن گوشاره کی سر رژیم ناکد جبر رژیم تم ده هر تم ده باته بشدار ده ببا جبینا ده تشتین لاوکی دین زمان مثلا دائما بافته مجاري خود جهور يعني تد بجامع يريش ام لازمه داونستاندن لسر ام بجن لسر نهشتنا تيرور بكن يعني بونمونه باشه پرسکریک نه مثلا پرسکریکان تیروریان پرسکریکا سیادان اجتماعی سوریه پرسکریکا
خلق سوريا دجي رجيم راوستا رجيم چند حول خود دا اما بجن تنه بس داو هندك داوستاندن لسر خالن بنگهی یه دستور هات کرن او جره کفتن سر چینه بو آشا هر خالك اگر هم بجن خالكش خاله دستوری اگر هر یک جو 5 ساله بدومینه طب وقتا حتی بگه دستوره که دائمی اگر بریاره که ناف دولتی نبه لسر جبهه کردن و رکفتن یا الزام بکد رجیم یا لعنه وبسیون لسر باره کفتنا از باورم و نگه تو بریاره اف تنه بس درش کردن عمره تنه می بجن وقتی خود درش دکه و به انجامه و حتی ها می بجن زیرو انجامه صفر انجامه و سرکفتی نبیجه اگر به آوای بچه یعنی در باز به گیر بدسون تنها نسرکفتی ارکی خود بله قالك سباس ما مستعد باقي بكرتي بديتني تجد لسيرفيا بقرم يعني جير بيترسون راستا حشت حب جفينا تشيكر دوان جفينا دا تشب دست خست تشب دست نخست جي نقاشية لأن هدفي جرمية هذا دفي جرمية رجلات النافيندا ما قلت هركس شاهي خد حسب خد دبش كو شاهي مات بكا دي ساجي جير بيترسون در كتيت دفي دمي دا بهناك درا راه بديتناتك وتخازت جفينا نهمين بيك بخه جير بيترسون فيا نابينه في جرمايا رجلاتن ودي بكار دا تشتكي جفيني در بخه بله سپاس کاک میرزا دنگت خود بوداوی جه افگرا پیترشون او باورم گفن آنجی هنکی زوره لروسیا دکه حتی نرینه کوی هیه دبیجه ام نما با روسیا دکن ایرو رو ام واجبین خودیسا وگرن جنیفه امیر جنیفه الدارخن داکو حردو بشن رژیمه و بشن اپوزیسیونه الهبدو بجوین و کاربن چاره سرد کننک سیاسی بن بندا دو پنجی چار هر سری او بگمان اجبر خواه وی کاری ناکه او کارک باورم امریکا و دحفینه دولتین اوروپی و دحفینن نجبو او اجبر آنه روسیا هنکی خود لبین نوی مثلا غزه و پشتبانیا فلسطینیا دکه ناف دکه باناده او تخوازن حتی وی مسئله جی ندینه و گفیله بکن دوی آلیه دیده لی بلی و گیر پترشون نفسر کفتی بیجبر مثلا ندیسان وگرن جنیفه وقوتا قوت فيتو يا روسا لسر جنيفه هي جبر سويسرا بلايا نبو دي شرط نابرا اوكراينا وروسيا ده فجبر بيها قبول نكرن وقهستن باجاركي عماني دي جرقو مسقط ولاتي مسقط جيقو نائب قبول ناكن جبر جيما سوري حطايرو رو تشتي كوملا عربي جي خوستي بيكنانية جبر بيها قبول ناكن مسقط شي ببه سي دولتين دي عرب خدام بر او جي دودوليبون حتى انا دبيجن داوي بلكي قاهرة القول قاهرة تشيبو بايتخت مصري كارل ورشي ببي جبر اوبوزيسيون جي رازي ودولتها بيجي رجيم سوري جي رازي لي بلي غير بيترشون بجرمي درفه مسألة دبنا ازيفي جاري لجنيفي تشيبكم وكسك جوا دولتين يجو بري وقت باراستن بوج جفيناري روسيا وتركيا وايران دبي حاضر نبد كسي حاضر له خديه مسألة حاضر من ريجيم بكوميتا ريجيمي وكوميتا اوبوزيسيون حاضر وخلاص بمساله نحو جايين روسيا درباسي ون تركيا ون ايران يعني اف هالوستك جير بيترشن هالوستك قال لك بتنده حق تيك هات وتشتكي قال لك بالكيش به از بس دت تشتن كاك ميرزا زي فيج بينم زمان خوش كامل فير جوهر قال لك تشكي خوش قلت ابو جوهر مامو قلت ابو مساله خو بيشاندان لاوروبا تشما تشينا بين ويروم دوين فدراسيون مزين هنن روندا سند نافچه روندا كردستاني اجدر في ولات هي تهل وسندا ديا كردها بو تهل وسندا يعني براسي خبر اوي انه اگر بويرك وها بفيرنجي بشك كردستان تي ويران كرين وتهل وس جوا فدراسيون انها دان ديمك يعني وقول بيجن برسك مزنه وكو سمبولا يا برسيه انه شما افكس انها خو پیشاندان لور دیجی خورتک هی نظام خو بیرز دکه نبی محمد حسین جبر خویای گوتارا گوم دو بیجن و
رخنا ل PKK دکن و بریاری وای چوت ل ریو بریا خسر دکن او پی نخوشه فخبرش مرده او جی نزعم يعني اگر رئيس قرتن جمعي هبانا قرك ولا نكرنا قرك او جي رخني بك بيجون نراز بيجن كسياسه اذى لي مخابن دبن تحصل $100 يتكون خفروتي يعني جيم خابنيه غونساني ولا قد سياسه مدار بقرك نرينا قرات نديرنجي بله ما امان خالد داویه گرنگه لی هر یک جمع 3 دقیقه دبیم باخن وكيدن وقت متنا شر حماس وإسرائيل باندوراوي لسر هرمه وروجاواي كردستان هرچند مدوي برنامه خدا گلكي باسا وشر كير لديار باندورا كيوي لسر روجاواي كردستان بگشتي لسر روجلاتا ناوين هي دكاره ببا سببكي روجلاتا ناوين جنوبا ورا ديزاين كرن دکاره به سبب کی که روجلات ناوین زیادتر تک بچه ده او که خدا بمینه از ویا ایدی جواد پرسم برز دیساتیم با ماموستا زهیر علی 3 دقیقه هر یک جوه هیا جبوید نفس 3 دقیقه اگه بکار بی لگور وی او کی برسوه کی بدی باشد والله ناكوكي دروشه ده يعني برد تجبننا يعني تشد ندر حر دولتك درجات نافيندا تش تمامية رجالات نافيند بله سرفي جفي مسألة تكسي كانه مسألة يعني صافي بك جخرة أو يعني تنية جبر فيها از بينهم مسألة بردام به هذا مسألة حماس يعني خلقك وقت خلقن بريفه يعني تشنج شونه نه و چراسریا روجالات نافین و گلی روجالات نافین وره و نجی تک چونا دیه لبله اگر ام کرد بزانه چاوا فیده جوان نکوکیا ببینن او باشه لی وقتی ام ببین طرفك یا اندامك ده حرس ثوري ده ياجي اندامك لجم أنقرة يا اندامك الجم ولات يعني في مسألة دبي أم زانم تشاورنا كجبنا لا مسألة ماجي هنا كي تقدر تشتكي قلسبونا كي برايا جيك ما خد دياري دنيا نكري أم تفجرك رزقاري خازن نتوينا جبر فيفا ام ما خد دياري خلق سياسات ما خد دياري كريه انه ام حريك يعني تمثيل جيا ملاتك نتوكي بندست دندر دولت كده جوان دولته رجع بشتي شر جياني ددوا ام سياستها ما كردا سروي اساسي سروي بنجاهي ما بارتي افاكرن نا اني رزقاري خارج ما افاكرن هات اثبات كرن يعني ايرو ام دبي يعني فقرن يعني ام يعني وك عرب دي النفاق هناك يعني ام يعني سياسات اخو للدنيا تشتكي دبيجن وش قال اخرى برنجك دن دبيجن بله افنا حردو جيل همبر عبد افنا حردو جيل هبدت كفن جبر فيفا وك مقو اگر ام كان بن تنسيقك مناف هفدوده شيء بكن جوان ناكو كيف في ده ببينن أمبر لين ناكو كي رجالاتنا في خلاص نابن ياكنو كان حساب الدن لغو بك مسألة داخلنا أو سركفة وأف شرع حماس خلقك دار باسمو باش كان صال دن وخلقك دن وري وهل مجرى أم درن بله گلکی سپاس ان بین با برز طارق برز طارق تو جناب تو چت بیجه یعنی اب حلقه دکاره به سبب کی کرد جی یعنی جنوبا رجلاتا ناوی جنوبا وره دیزاین کرن و کردی تیدا سوده بگیره بنيرينا من يعني دو برسكريك يوروشلاتا نافين ده هنا هردو برسكريك ديتنا وشارة سريجة نهادي دي برسكريكا جالي كردا وبرسكريكا جالي فلسطينية طارق دنگه تنكي نزلوا لو ميكروفون بين هاولو باش بو دنگه تباشر ملت
باشا ولا بله قال لك باش فرمي مقود معني زمان مقود دو پرسکریک روشلاتا ناوین و جیهان اینا هاتی چاره سرکرین یک پرسکریک گل فلسطینیا پرسکریک یا دو پرسکریک گل کرده يعني جد ام بيجن برسكريكا قال فلسطيني باريزاري وهنن تفجري وهنن تفجري رزقاري خوازن يعني ام بينن هاجر منظمة تحرير فلسطين هي وشازدة فصائل المسلحة يتشكدار هنن وبيجي حركة فتح يا شعبية وجبهة ديمقراطية بنا تمسنوناتي قال فلسطين دكي هاجر دقوناخي كي ديروكي دا تفجر حماس اما بيجن مغامره جیانا گل فلسطینی بکن لی از وی باریه دمن اگر حماجی نه لی پرسکریکا گل فلسطینی ببینه و اگر بشر و چاره سر نبه یعنی از دیرو که سلمان دی ام بین پرسکی وگو آلیه کردی یعنی جه داخل ام تم تفگره ما چی بونه و تفگره ناسنامه خواهی دایما ناسنامه وی ولاتی بده پرسکریکا و دي خويا كل برسكريكا قال يكون برسكريكا ما في كولتوريه برسكريكا نبجنا يعني هندك ما في سياسي جهات يستاندن نه برسكريكا ولا تاكي دهات داغير كرن نبرا چار دولت هذا الفيديو ده اب برسكريك هندك جداهي مساله برسكريكا مو فلسطيني تكرن لي ازبارم كا فلسطيني بي چار سري ببين مادام اراده قد ناف دولتي نينش بو چاره سريه همان دم ده برسكريكا گلي كرد جوي تا قناخين بيجي و بي چاره سري به بر اراده قد ناف دولتي خوستگا ناف دولتي تونه و ام كرجي يعني تفجر سياسي جي داخواز ما نه زلالن نه ام بيجن ما في ام چت خوازن لسوريا ده يا ام چت خوازن و دولتين داگير كر يا ما فيما چرنگی هاته نقشه دن یعنی اف جه لازم امسا راوستن ام بخن لاستوی حمو بکاتن جواکا کردی و ساعتا خوش بله ما مستعل باقي برسكي باواكي دن حتى فرمي. مثلا كرد للرجلات نافين صافي نبا رجلات نافين كره صافي به بيجومان كرد يعني بلكي نتوا هري مزند جيهاني دي حتى يرون جاي ما في خو اما قام بيجن تشل بنجي مليون كس يعني قرك بس نا كاري يعني يرو لغور برجواندين دولة زلهيزن يعني او كارن يرو شار سركنا كيشا فلسطينية بكن بريامة كارن بكن وكارن كيش رجلات نافين دبيجم حتى مثلا كرد بله معناه في رجلات نافين دي فلسطين جرو رجلات نافين مثلا و چيكي ليه بلز بيجم في شريحه هناك جو بردوام بك او برفره بانجي ايران در باسي سرخطيبه طبعا او امارات قوتبو بشار اسد قوتبو قالت دير باسي في شريبه وتتنبه فيجي بعد نماد مينه ليه بل كاره ايران خو تيكل بكدريه حزب الله ده صاروخ ابا بيجي كاره تركيا اللي في مساله اگر قرب وشر لنابرا اسرائيل وحماس قرب بو تركيا كاره قزنج كيبك او درباسي روجلاتي روجاباي كردستاني ببه و PKK تنبك اجبر نتنياهو تشغو تشتكي بالكيش جو دروجاوري جو از خريطه في هرمي بقهرم و از جروب ترور تنبكم جروب ترور ما بس هي حماس وتركيا جي كاربي ولا PKK جو جروب ترور از يجي تنبكم يعني درفتك تركيا راه قر قربو مثلا كار درباسي روجلاتي روجاباي كردستاني ببه وحميت يخبن دستيخوان بس خوازم تشتكي بيجم كاك صديق شرنا خي تشتكي قال لك باركيش قلت لو مثلا ما كردا وهالوسط عمد ديجي اللي ديجي في شري عن اللي قال فلسطينيه عن اللي قال اسرائيليه تشتكي باركيش دي بيجي ببراستي جما هميه عن تاخستين ام بيشتفانيه اسرائيل بكن ايرو بزلالي وقو كو فلسطيني ما دبينين وقت جمن يعني براستيه في الوسط قال لك دجواره فلسطيني براستيجي ايرو لكيشا كردي دنرين انه بلا نكف بيشا كيشا ما جبر فيها وي جمع عاجزن يعني راستيه ليه بلا كردن هن كردن جمع مسلمان ديندارن ما صلاة او ليدر مساله دبي او جبراي ما مسلمان انت كوشتن فبالي فلسطينيات بينن ليه بلا بيجم قرك هم ما ي كردي يعني غمه ما يا كردي او به كيشا ما يا نتويبه
ام کشه خویانه توی دین پیشه همید شتا مثلا اولی دین علیکی ایرو رو اسرائیل وقتا پشتوانی امد که خوازه دولت تکمیلی سر بخواد چه ببه و پشتوانی اوش بو رفراندومه گرک از ببورین از لعالی اسرائیل بسکنم ما بس ما ابو فرمو بله يعني شر اسرائيل وحماس البته حماس او كي تروريست مرفت كاره بيجه لدج او كي هزكي رخصتنا كي تروريستي كاره اللي ناوي معناه كو اسرائيل بتشل الخلق فلسطينيه جي اي بي او بسود مالا خدا وصابك وبتشويجي بكوجه دبي مرفياجي قبولناك چاکو ام قبول ناکن ترکیه دچه آوادانا لزویا اوکی الکتریکا و نظام چه تخام ویجی قبول ناکن چا تخازن چا ام قبول ناکن که ترکیه دچه عفرین داگرد که ام وی قبول ناکن دبی ام آلیه دنجی اوی اسرائیلی جی که بوی مبستی تشتک کد و ام ویجی قبول ناکن شر لدج کسین خلق بيغانه درسنينا راسنينا بلا كرمتي ما بس متخصص ذات تشتكي بيجم اسكارم بس بدي بيجم هيلا اردوغان بقربان نتنياهو بكيماني نتنياهو دي خلك سفير خبدن علي بس يك دقيقة مايا يك دقيقة از دو خازن بيجم ام كرد دبي ام نبن طرفدار ناکوکیان روجالات نفی بله بینرین چارپل مدیا و پیف تیوی امی لذر او بکن ام جارکی دن سپاسی هر دو میوان خود کن و هر وها دیسا سپاسی ما مستعل باقی دکن و سپاسی واد دکن که او 2 ساعت بمرانه قداریا مدکن برسو و شروع خود برنامه ما دولمند کن هر وها سپاسی نوروز خانجی دکن کل پشت اکران قهرامه دکشینه وحتى از بيجم حتى برنامج دن بمنند خير وخوشيه ده وبخاطري وقت سلام ساعتها وجيه خوش سپاس بوم اما فينا خلك ماجي فداك شفير نشتنا مديد بله